I ćao svima i dobrodošli u prezentaciju iz biologije. Znači, danas smo tu Steva i ja organizovali jednu veoma lepu prezentaciju. Ja sam Stefan Gazetić, sa mnom je naš dragi kolega Stevan Radulović koji gleda kroz prozor. Danas u ovoj prezentaciji govorimo o jednoj veoma važnoj i uticajnoj ličnosti, znači 19. 20. veka. Mi ćemo da pričamo po nešto o Ernestu Haeckelu, kao i o samoj biologiji. Ko je bio Ernest Haeckel i zašto je važan u svetu biologije? Ovako, Stevane, sad ću ti ispričati jednu priču ko je zapravo bio Ernest Haeckel. Ernest Haeckel je bio profesor zoologije na univerzitetu u Jeni. Takođe, bio je osnivač ekologije, nauke koju je definisao kao ekonomiju prirode. Bio je i veliki popularizator teorije evolucije. Popularizovati znači da je učinio da to postane popularnim. Stevane, da li možda nam ispričaš nešto malo više o njegovoj biografiji? Naravno, Stefane. Haeckel je rođen 16. februara 1834. godine u Potsdamu, u tadašnjoj Pruskoj. Čekaj, on je 7 dana stariji od mene. Završio je srednju školu u Merzburgu 1852. godine i nakon toga počeo da studira medicinu u Berlinu i Würzburgu. Studirao uz pomoć nekih od većih naučnika kao što su Albrecht von Kelliker i Rudolf Virchow, kod koga je radio kao asistent. Doktorirao je medicinu 1857. godine, a kasnije predavao 47 godina. Umro je 9. avgusta 1919. godine. Stefane, možeš li da mi kažeš nešto o Haeckelovim istraživačkim putovanjima? Naravno, Stevane, nisam ti ja od juče. Evo, sad ću da vam ispričam Stevanu i svima vama koji nikada niste čuli o Haecklovim istraživanjima. Stefane, ali tvoja baba Haeckla? Haecklova je, ali je umrla. Nemojte ih heklati, inače ćete umreti. Sa kolegom je 1866. godine otišao godinu dana na Kanarska ostrva i tu se sreo sa Charles Darwinom, inače to vam je onaj o kome trebaju Pavle Glavašević i Mitrović da pričaju. Naše lošije kolege. Naše kolege od kojih smo 100 puta bolji. I tu se sreo sa Charles Darwinom, Charles Lyellom i Thomasom Henry Huxleyem, ne znam, stavit ću tu na ekranu, gore negde. Otišao na istraživanja u Norvešku 1869. godine i Hrvatsku 1871. godine, gde je živeo u manastiru na ostrvu Hvar. Kada vam se pokvari auto pa kažete jao, kakav kvar, e pa ovo nije kvar, ovo je Hvar. Takođe, 1873. godine je obišao i Egipat, Tursku i Grčku, znači Egipat to vam je tamo gde su mumije i piramide. Povodom svog 80. rođendana, Haeckel je dobio 2 primjerka knjige Šta dugujemo Ernestu Haeckelu. Znači, iz ove rečenice možemo da zaključimo da je Ernest Haeckel bio veoma star, veoma dugo živa. Uglavnom, Stevane, ajde sada ne smaramo ljude, ajde nam priči nešto o najzanimljivijoj stavki, a to je politika. Naravno, Stefane, ti misliš da sam ja od juče. Bio je veliki zagovornik Darwinovih dela, ali ne darvinizma. To je opšte prihvaćen pojam Darwinove teorije evolucije. Osnovao je grupu Deutscher Moistenbund 1905. godine da popularizuje svoja religiozna i politička uverenja. Grupa je opstala do 1933. godine i članovi su bili mnogi istaknuti naučnici. Ubrzo, nakon izbijanja Prvog svjetskog rata, Haeckel je napisao njegovu čuvenu rečenicu: nema sumnje da će Evropski rat postati Prvi svjetski rat u punom smislu tog termina. A sada, Stefane, da li možda nam ispričaš jednu od zanimljivih stavki, a to je zapravo Haeckelovo istraživanje? Uglavnom, Haeckelovo istraživanje je sadašnja tema. Haeckel je bio zoolog, uspešni umetnik i ilustrator, kasnije i profesor uporedne anatomije. Inače, za uporednu anatomiju pokušali smo nađemo šta je to, ali jednostavno bila izbrisana stranica na Wikipediji. Tako da sada ćemo svi da ostanemo u nedoumici. Autor je mnogobrojnih uobičajenih termina, na primer filogenija, ekologija, heterohronija, kao i
novog eukariotskog carstva Protista. Prvi je naučnik koji je smatrao psihologiju disciplinom fiziologije, dao je niz izvornih monografija. Inače, monografija je pisano delo koje detaljno obrađuje jednu temu. Znači, dao je niz izvornih monografija o morskim beskičmenjacima, postavio je teoriju o nastanku života iz nežive materije. Imate kamen, to je neživa materija, zamahnete čarobnim štapićem i to postane paradajz. Baveći se razvićem životinja, dao je biogenetski zakon ili ti ga teoriju rekapitulacije. Sada, Stevane, red je malo ti da pričaš. Sad ćeš da nam ispričaš nešto o Haeckelovim delima. Naravno, Stefane, neka od Haeckelovih dela, kao što je, na primjer, Darwinovo delo o poreklu vrsta, je imalo veliki uticaj, ali prodaja nije bila velika. Haeckelova dela su predstavljala Darwinovu ideju u svetu. Do svog 60. rođendana već je izdao 42 dela sa ukupno 13.000 stranica. Neka od tih dela su Freie Wissenschaft und freie Lehre, 1877. die systematische Phylogenie, 1894. koji se smatra njegovim najboljim delom i die Welträtsel, 1895. A sada, možeš li da nam kažeš, Stefane, šta su to monografije koje se toliko spominju u ovoj prezentaciji? Uglavnom, ovo su neke od njegovih najpopularnijih monografija. Prva je Radiolaria, 1862. Onda imamo Siphonoforu, 1869. Onda Monera, to su vam one kao bakterije, 1870. Calcereus spongis, 1872. Nastavnice, molim vas, ispravite me. Znači, spongis, to su kao sunđeri na engleskom. Deep sea meduze, znači neke meduze dubokog mora, 1881. Imamo Siphonoforu, 1888. Uglavnom imamo i Deep sea karatoze, znači karatoze iz dubokog mora, kao njegova inače čuvena knjiga iz 1889. I jedna od najvećih monografija je Radiolaria iz 1887. koja ima preko 140 ilustracija i preko 4000 novih vrsta. Sad je red da pričamo o zanimljivosti. Ovo ne znamo da li će Stevan ili ja. Evo, može Stevan, on voli da bude zanimljiv. Pa, hvala, Stefane, znaš da jesam zanimljiv, ali sada ćemo da čujemo koliko je Ernest Haeckel zanimljiv. U čast Ernesta Haeckela i njegovim prezimenom nazvane su planine Haeckel u Sjedinjenim Američkim Državama kao i asteroid 12323 Haeckel. Inače, asteroid, to je ono veliko kamenje što leti po svemiru. Ne znam zašto me ovako prekidaš, ali bog me, nastavit ću. Kuća u kojoj je Haeckel stanovao, vila Meduza u Jeni, posjeduje istorijsko važnu biblioteku. 1867. godine se oženio sa Agnes Haški, koja je preminula tragično 1915. godine. Uglavnom, sad idemo na najzanimljiviju činjenicu na celome svetu. Nakon što mu je žena umrla, njemu se zdravlje pogoršalo. Imao je nekoliko povreda i također je slomio nogu i ruku. Haha, jako smešno, Stefane, ali da li si znao da postoji statua Ernesta Haeckela u gradu Chemnitzu u Nemačkoj? Također, još jedna zanimljiva veoma činjenica je da se ta statua Ernesta Haeckela nalazi u jednoj veoma lepoj botaničkoj bašti. Znači, kao što imate Bajinu baštu, imate Bakinu baštu. Kao što je Stefan rekao na početku, ovu prezentaciju smo radili ja, Stevan Radulović i moj dragi kolega Stefan Gazetić. Tako da uglavnom zahvaljujemo se najjačoj nastavnici na svetu, a to je Milena Cvetković. Hvala vam, nastavnice. Uglavnom, to bi bilo to što se tiče ove prezentacije. Ako ste uživali, slobodno ostavite neki like. Uglavnom, lajkujte ovaj video, subscribeujte se na moj kanal, znači svi iz odeljenja sad odmah subscribe, nastavnice isto subscribe, ima mnogo cringe kontenta. I hvala vam što ste gledali ovaj video i pozdrav! Pozdrav!